Kublai pi baro syaka tup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Imat kiba kongsan menta kasngi kilong. Kasorkar kadon pisa ban tamasa kamla si ban siu tulop ikino hikai laong ka seng FKJGP. Kentat ki driver taksi renja ban siu by penyeng kali san phau tengka syah ka urban. Ai men sim bat kershan ka KSU ya ka jingeki ikino hikai adhong. Ban Kertiau ke St. Anthony's Penursla ya ke Raj Shabong High School the Saukul Lanot. Bat mentai ni apai syaki Khubor ke bakam bania. Hakasngi bakasenjuk kinong hikai ad hoc fastom kidang beteng ke jingeki Hamadan Malki nadushi tarik Risaw ban dawa na ke sorkar ban ai tulop da ke pay scale ban kentiu ya ke school ad hoc syaka kerdan deficit system. Nakaliang ke FKJGP Central Council haga jingelam uba kitbok nong plang Vice President kalawan ban ai jingkershan ya ka jingeki kinong hikai haga shi tarik Risaw Hamadan Malki. Habakran syakilat patai Khubor nakaliang uba kitbok ulaong kapuli puthi kare ka wei na kimat ka bakhia bha ya ka jaj benriu. Ula keno da ka boong ka sorkar kamdei ban yale ka ya ka jingim kinong hikai bat ki khana school ka sorkar ka de ban shem kilat kilenti ban weng ya ka ni ka jing e habaro kilyang. Ula ong ru ka sorkar ka don pisa na ka benta ki kam tamasa ba pher. Ula keli da ka boong balai ka sorkar kamla ban siu ya ka hok jong kinong hikai. Tuli jupi pinomio ka hok na liliru. Nakaliang ka sai ni kwa ngini ibit tangkoi ki jinglong tuli jupi bulan. Pada kasai ngurung ya museum bat ngini don berkat bat pi. Nakaliang jungi ngimdon ka spa kafau. Ngini don ka museum bat sakri ke cak benriu. Ngidon ka museum ban ya trilang bat pi. Nama ku mga keren mentai hilak patai Khubor. Pada kaliang jo kasai ni dap ka jing sokya. Kamar ni ba shbu tuli isngi kalayat. Ngi ba kampoi sunu Ngalah puli kamu merendam ke jumpi, apabila sokmet atau arjar arpuar, dari haduk mentang kita izin dawa ke jumpi, kasorkar kadang iai kuman. Jadi ia bagi kuat ban keren sana kalau yang sehingga mengalah keren di kelak pakai Khubor, para kasorkar kadang pisah, bantung di political appointee ke fair, di vice chairman di co-chairman ban penut pun pisah jumpa pak. Nasgo bakani kali ke keruak ke pasai, bana kalian jumpa kasorkar kali bensiu mardor, di katulok jumpi dohikai. Bat kawai bat kebenta, tolong kawan kasorkar kadon kuat. Bantung itu konsultan hagi departmen kibofer, hang tak kasinti, lani yang tak kadur bagi orang banuat beriak yang tak kecimpang. Beli gemlek ruh kejuku puar, ya kani ka education department. Kapa kintip ini yang tak kecimpang keberan pok education department, kapa melakukan penurulong setia gino ikai, gijing rawa gino ikai. Tenak liang juga seng, tak bingirang up yang tak karai, kapa kinong elam di jumpi, waktu menteri rangma jom sorkar Jylla, kidang isong hangtai po ing sa jugu, nginong melapan ai kenong ke komen. Desi ngintip kata kejing keren kalapan penuhun, ne kalapan pensausi ipi. Ngingen api karai ke jumki, ngin api ai usok bumi nangta, bat tip tanggawai bukum ngeseng, FKJGP berkoi, kadon ringkat asena jumpi, bat ngin yak lang hangni keju, kasur jom kejing tuli, kenang mengilapan penurulong, yang kita kimat jing dawa ke jumpi. Kulis bun, kulis sejalan. Kapan weng senang kita kicingnya once and for all. Mereka pun pendile ke puan. Lara kasorkar kadang bisa, pan penut kita tamasa fair. Boleh kasorkar, kamdan bisa pan siu. Yang kini kau hok juga ni dong ikai. Di nomor pengis kutu, apa ni kebentak kalau nggak kia, bar kebajalan. Ni ia kecing start dengan kasorkar, bat ingin sampai jika ia bami nak kata kecing elang. Bikilah syong meneh, haduk mentali si kata kecing elang kadang ya. Bat ngin sasngap ru ya ke kasur ke ba kinong elam juga fastom kidan ban persngau yangi senang mengilak ban ai kata jingkershan nak liang jungi bat ngin sampai di kui bat kisenjam ki bengin siam ban ya snok ti lang mat ki tat hadu ba kinong kai kinyo pat ya ta hok jungi ini sawan hak ni ka kenti bom tarok nomor ngidap da jing sokya mata ka jingi hi layak la shposni wat apa yang kani ka syuti ke ba kiwei bat kikin huon reunget jungi badan po hari India kira celebrate tak puja kat baki nong ikai pok Jylla ka jungi bat genang saja dengan sengo bakani ketika museum masukya ka bengi pha ya ka keruak ka pasai spok sorkar Meghalaya dengan chief minister lari kidan pisah bantung ini konsultan ki fair ban wat beniak banti beniak ya ka jing e jung kinong ikai ka bikendo lari kidan pisah bantung kita ki chairman ki vice chairman Kajing temu ke sorkar Jylla lengba ketenat urban affairs ban lumbai penyeng kali
parking fee na ki taksi kamai ki bayeng lan ban thep ya ki nong lej nong wan na ranja bat na ki taksi ki bayeng ha ki lan ba ai rong stem ki nong nya taksi ki badon bat kedekot hak ranja taksi association kim menjur bat ki lakantat ya kani ke jing thmu jong ka sarkar na kani kadaw hak step shi tarik Risaw ki nong nya kali kamai jong ka ranja ki la mi lang krui ban persya ya kani ke jing thmu jong ka sarkar bat katunat urban affairs Hakani kajing mi pat ba kinong yalam jo kasenjuk kinong nya taksi sor bat kapsor balalam khmat da uba kemen lang khongla president ba pensuk Yuroi assistant general secretary bat kiwe kinong yalam kilawan ban kershan ya karenja taxi association uba Frederick president karenja taxi association hakajing kran ulong kajing odor san pho tengka man kasngi kala ban khia ya kinong nya taksi bat lada kilet chakiwe ki jakaru kin hab ban siu bai pengyang kali hakaju kador Kani kajing shimbai pengyang kali da katunat urban affairs bahkan sependon kam deki electronic ticketing machine kan pentre kam handong mensong renja waindo riat samthia abat malki nadu shi tarik Risaw. Kat bana kaliang u presiden kesenjuk kinongnya taksi sor bat kapsor ba kemenang khongla ulaong. Kumbalong menta kinongnya kali kimtre ban siu bat kin pen triang. Hakajing shisha ulaong lada ka sarkar ketemu ban pentre kam yakne ka buit lumpisa Keladai ban khot jing alang ban yang mirjing mut sanibha shwa ban pentre kam yaka. Henry ka sarkar kala shim marway hi yaka rai. Bat kala sedang ban pentre kam yaka menta kasngi. Amla ban pediang yaka ni ke jingle donbor ulaong. Te negapor ngawan mi kum sunjuk. Kum presiden juga sunjuk kinong niat taksi sa kapsor. Ban kersan lai ka jing alang jong kirenjah ne kasngi menta kasngi ane. Halor ka nega kam lom parking naka sarkar. Hoi kan ka implementation ngila aslam ngila tiap ya kan ngila yo khubor tambah ka bai kador ngi patep ngi tiap tang mentagas ngi bahkan salum na san powing ka kata kalong ba melaban accept mo ngi melaban pediang ya kata balong na san powing ka balai san powing ka wei caka ngi yang keleng san po si caka te lapoi kan no spasyo kata jur sagoi pan ngi basio road tax Kajing siya ki sarkar di perkara bang ilasiu ki road tax ni ki tax borok ngi siu lot ya sarkar te balai kadan kami yu ban le ya kaneka parking ban sim ya kane on ngidan ki jinglum na kai solution lala ka jong kai solution ngilum ban ta ka jing bhajing me jong ki driver hapor ba pang wisdom balai ngimdan kata ka life insurance ni kamla ya kita ngilum para driver hi ngi embe dak to hi ngi pendap lang yi wei tambah kane kala ya lambak la sawei pada ka sarkar kasim kabun ho bagen lum san po ka kam da perkhat harai nga baman ka jaka hapsiu ya kane om batang hane harenja dadang apoi keleng mentana ne ngan poi sanigrim hapsiu sanigrim dadang apoi Indonesia num song hapsiu num song dadang apoi samar plan keleng sodong iken hapsiu he te ka sarkar iban perkhat no gen ba ka association ka de ban island ne association wan kren sahabat ngi khat swa yengi ban kren anor kane ka phang ngam ong ra bangim aira kadan hi jing yarab yu wei dan ka sarkar wei ban yarab ingi ngit ngi yarab halor ka jing yarab ken impai kin kum non le de menta shu ong no menta hak dak ane senjar menta ki barobor ki song de kali running be si ka stand ke kali bayang hane ka shu yang sa ki ar kanta like ta sadap kali ko wei kali de ka sarkar ka pai ya kane kam pai da kam parkhat ya kane shu pai betang ya kata ka parking lajong ayo yang kim parkhat ya ka kamai ka ji jungi kila perkar be direct be yala de kadai ban one be direct ka fund jong ka sarkar kata kam ya happy ada fikwa hi ban ajing yara bingi perkar swa yingi gin kumnungi em kanongi sim jing jar kanongi ni ngat akibon ki jing jar perkar swa kata penjin sok swa yingi bon ke ban ya kran lor kan ya tambah kan yang sakran hadin tepat ladal sarkar kala khat ini hadin kata ingin pe in sio ne msio tambah ya kama mentali te ngakerpat borok ki association badan apa kasenjuk iba mdei re ban siu ya kane ka by parking balabu ka sarkar san powing ka tangkne please ha kamlong re kum private di kenta ingi taxi kila aya kata ka freedom kendian long san pow sisni tambah lada de san pow sisni makanaro om te ngi bang yang tang si hajo ngi yang keleng te ti teng ngalayang hanesan menit langat san po dedem kadang apoi showai padengan ngat biang san po ngasan menit tega singenta kam yahap kam tan jumur de kata ka singenta kanta kalabon ka bisa
Khasi Students Union haka Jylla Samla Lombok Starwell Marngar President haka Shitarik Risaw kalalet ban ai mensim yakinong hikai ki badang dan hapdeng ke ki Hamadan Malki. Habakran Shakilat Patai Khubor Samla Lombok Starwell Marngar ulaong ba ukmi lenti ba menteri rangba ke Jylla konrat ke sangma un ai ke jubab ka bahun Shakinong hikai ki bala penlong ya ke ki mentala bun sngi knang bakin yo ban let paino shalayeng lasem. Nalor kata ulapan pauru ke jing sngokia namar kinong hikai ki haban mi madan ban dawaya la kahok. Ulaong ru ki nong tauan nada ki shim ki san snem kum ke jingle tamasa ka Jylla kan sanang hiar arsut hakini ki snem banwan. Ini atali hakin milam dulu turun di don kakam gunung singkat ini di don kakam ya kameram tu bila gede benne yang beta penuh perso sakan ini perso nak Bosco nak semut kam bila ada perso sakan rak kata terhum pada keren baik di wahnin nguman baik di pojok kameram ni pendap penuh pressure government baik kan skor kemat kawan ya kecing pelong ya sing kuat buat mesin san ya kena tinggi baik di rapat ini kemat coba semua waktu suku ini bagi nonkai dari banyak sanjur jadi berat Samla pada damdan kita ingat terakhir ini kita bantu kita soal Kena kapos ketua ni iba kini ki jengit kita iba kebun ki asal kita memang coba dia nak kor yang kesan dia cepat semua dia grand sokrat pada di kor sokrat kita streamline pandai main okey kamar cakap kini kai pelut kapor kamar kelas berai batsam kita jenis tips ki nak Samla buli nak sekolah mulai kapan ni saya nanti semoga terlalu banyak terbawa jenazah kita serta betul-betul intip kejadian bahwa mungkin dalam kehidupan kita Islam dan negara yang berkaitan di dalam senak joki but dan kami ini Khubor ingin Jylla memang kesan berapa sedawa kita baju yang penduk jenis Khubor kita kita kembang jenis dari suku ini nongkai kalau buat nak bos buat tak lompat lagi kami madan kuning kerai ke cukuman buat untuk semkia lesi negara yang kita kali Khubor buat ni tujuan nak Khubor buat kulit putih tak kualiti juga kulit putih ke Jylla kita ki mulai ada dalam kulit kita dan hiar asut pada kesultan semkia bakal tahu Jylla di kulit pendek atau putih tak kimat kita nongkai kabut mat kesultan Tiba alam isratu komentaru nama rakinan nakalian kinong hikai kita nganta gajingnya keren badi menteri rang ba Jylla ek kata gajing kami nanti jumpi apa nak kami gajing lang pa gajing susana do ti disni ada bro mali pak wan do pejat ni jaka hantai gajong kamram ni lah ti jengkang disota ni ong ba tempat yang kembali kami vision star dari kamram tu pri do soal Jylla pun dia dah macam sini do cuma dia cetep sekolah kita sini kita kasih ini tep gajing keren upaya ek bola dan jam hari cumi nanti ba mungkin do Jylla do koi negara yang ada juga konfun ya syak ini kai syak kan kala syak som jadi ini kala harus ni utwi nanti kata ai kata coba utwikan kalau konfun gini kai nang mesti boleh tanya sejam sejam kai yang sesuatu dan ada yang seperti ini nak sesuatu tek bede ka pa ban ang habai dei babakani ka swaban pen urlong ya kanu ka jing dawan Ka St. Anthony's Higher Secondary School penursra kala rakhi ya ka jingdap arpusan snem Silver Jubilee nadu balas dang ya ka haka laipau tarik nailur 8,000 arpusan ban pensyong shit bat penremen sim ya ka ni ka jing rakhi lingku snem arpusan jong ka ni ka school la penlong da ka jing elek kai football final hapadeng ka Raj Shabong Secondary School persya ya ka St. Anthony's Higher Secondary School penursla Kakong Ivarinia El Warjri SDO Penursla Civil Subdivision kalalong kakong san balasenran daga Reverend Sister Teresa Nongsit Headmistress St. Anthony's kiriu rangba kinong hikai bat kikena na kini ki school. Shwaban sedang ya kajing elekai final kakong Ivarinia kala ai ki sembo jing sneng jing kraw ya baro kikena school hakani kasngi. Haka jing keren kakong Ivarinia kala ong kajing elekai sports kadehi kabenta kabaki kena ki sngow tenat ban ya lekai. Nalor kata kalaong,
ka sports ka deiru banyai rengkat bat ki jing puli. Kalapan pau ka jing kermen bagi kena kin sngotu bat shampang ban bati ya ka por hapdeng ka sport bat ka jing puli. Shushu kalau ong ru ha ka sports kamtam ka football kin don ki kenhun ki baram bat ki bajam. Kalakit bok kit ruang ya baro arteli ki kenhun. Hakani ka jing kai final ka ba ibang bat itiang hadu kata-kata. Ka St. Anthony's kala kertiau bat penlim ya ka Raj Shabong da Sauko Lanon. Da kani ka jing job ka St. Anthony's kala rong ya ka pela kensit bala tep 10,000 tengka kum ka basket rengkat ka trofi. Nalor ka football lapan but sa ka shot ka kemen ka ruai ka siau ka kerko ka pawar da ki reu dan sab hakitan riwar mingi bat penshobit bat penbernia ya ki pat ba bat ki kena skul hakani ka janmin. Closing jong kani ka football tournament but kam akatien baro agliang ngatrai kila idon sho ki wei ki jingele ka sho ba pin poi sha kani ka thong ka ba pin rung ha kani ka final te mentan yu soi ka jing Risaw jam masam rong kini ki khina ki banyere ka na baro atli school dalam ka jing Risaw jam ban ai ka jing ka support lani ban ai ka ta ka jing mo ka jing support ikini ki khina banyele kani ka ikini ki jing ka te shi banta na ka banta ka di ka program ka baro shisnam nila don hangni na do ka banai march ne ka por bangi play ya kani ka silver jubilee celebration but ini shi banta na ki program ka balong no ka year long celebration na ka program ka balong baro shisnam kani ka de ke shi banta na ka te bat ngaso komen ro ba manta ka sni ngadon humi ko i kongsan te lamda bon e shi bon ki kentien ke bangan ah kani ka por marba ki khna ro ki la long ki la kwa ha mo banyale no ban ya mo banyale no kata ka jingale ako madan te kum ka head of the administration hangni ha ko yu ngasno ban ai ka jingkit bok ka ruang ya pi ki players na sini nga ai ka jingkit bok ka ruang ya ki committees ki ba pher ba panya ya ka ka program baro shisnam ini dang berit ngai ka ban Shillong ko bilai lam phang de i ba ni ros masar matan ka program ka ba he ka ban ka closing kan de le se ha po ka shibnai manta la ni ha po ka arbanai ka ba ki galat nang te po Shillong man wan chini but ngai kram ata tien ka jing pen kre jo ka school ka long la kre rupa na gani te rengkat ru bat ka jing pule puthi rengkat bat ki exams rengkat bat ki ka school ka ba pidang ha ya manta na try ki nong hikai ki kena school kidang ha balance se ka por ban ong no ban pen kre ka de gani ka silver jubilee celebration rengkat ru bat ka jing pule na mar ba ka exam matric ka nong ha bunai January let's say ka 12 ka embos kampat ai ka notification ya ka date ya ka exam sindai wat kata ro ngathai ki khna ka long ki ba pen khre ni kum jo na ta ni jubilee celebration bat kum jo ro na ka banta ki exam jo phi tenga thai kum ki khna phi te ban kum no ban batti ya ka po te nang ba minum slam ya ka po nanu sheme shi bon ko bat rai na ke bok ka ruang ya phi iwei ibadon banta ha ka ne ka silver jubilee celebration araja apu samjo kani ka St. Anthony's Higher Secondary School Penusla but kumba kila ruai gitu ikna menne ba don't give in the fight te ka mod ba le ke jingale hibet sadon hi ba job sadon hi baram rai ke jingale ka dei ke jingale te bat ka sports ni ka dei ka way na ki ka curricular and extra curricular activity ka ba iwei ikna ishim banta hakal lengkap ba ka jingpuli ke jongpi te tang da kini hikentin laprang bopang jersey number san kersai borlang kongtau jersey number khan Badak itu ki Khubor ngila poi shaka bakut tar hadu bangin daya shambiang khublei shibun.